Gde ste, brate? Ja sam oca. Imigrant, brate. Ja jesam imigrant, mislim sad. I izgledam ovako. A kad umre mi ostavim telo, sasite mi. Neki dobar rad za ter, brate, molim vas. Jer afterlife jebeno smara. Isto kao life. Deca vrište. Bivša riba te i dalje blokira na svim društvenim mrežama. Druga te i dalje smara i napušava. Matorci su te jedva dočekali na penal. Jesmo ti rekli, nisi slušao. Sad pogledaj gde si. I dalje kasniš na posao, brate. A plate i dalje smaraju. Vikend je i dalje samo 2 dana. Beš afterlife. Al tebra ne snimam zato ovaj klip, nego sam hteo da vam ispričam penzioni plan za moje telo. Tebra kad ga konačno moja duša trapava napusti. Šta raditi s telom? Sahraniti ga, ne? Donirati organe? Ne. Ne mogu jer su skršeni i kurcu ne valjaju. Spaliti? Ne. Smrznuti? Ne. Nahraniti pse uličare, to jest mačke, njim? Ne. Pokloniti ga gladnoj deci u Africi? Debra, jel si idiot? Ne. Najbolje rešenje za leš. Debra, pokloniti ga fakultetu neko. Da. Brate, reci koliko bi smešno bilo. Neki istremirani student padne ispit na tvom telu, jebote. A sve je znao. Ili još gotivnije, zamisli neko položi ispit na tvom telu, a ništa nije učio, brate. Brate, kida spika, predložio bih i vama da uradite, jer je zdravije za planetu, brate. Samo sam to hteo da kažem. Nema veze, samo kaži i samo kaži.